namhla usikhumbule thina shongo ukuthi impela uNkulunkulu ngaba ngiqalanga kahle angizosho ukuthi ngikhuluma ngani kodwa abantu bawufakaza Babamkhulu wafika nasemazweni akithi waphya ngaphesheya kwezwe laseMaphephetheni endaweni yakwanyuswa waphethe inkosi yakwaNgcobo inkosi umkhwathi umkhulu wami wayinduna lenkosi yinduna yamacala uBabamkhulu wasefika enza ithempeli ngoba lenkosi yathi mayibona uShembe yaphendula kwaba inkosi engicabanga ukuthi ngiyoqala kuba Nazareth lenkosi umkhwathi Babamkhulu wasekenza ithempeli wathi kuse ezivele isekhona le thempeli lapha tomkhulu wami waba mshumela oqala khona wathi ngoba kuvela inkosi kuleli bandla namhlanje le thempeli kusezivele Nazareth sikhuluma ngoBhombela wayesedlula uBhombela sekuphakamile wayesebizwa lapha endaweni yasemishini eNanda ebizwa kunomhlangane ebandleni lase American Board naye bambiza ukuthi abe khona wayeseyiBhombela mayefika lapha Bhombela wahlala encane wasephumela eminyango wabuka la entabeni zakwaNgcolosi Ngcolosi ngaphesheya kwezwe laMaphephetheni wabuka kwase kuphuma indoda yakaMthembu iyombheka ukuthi Babamkhulu wangahlale emhlanganeni ophumela eminyango yayisiya kuyena yayisithi hawu Nkosi wayibizwa ngenceko Ceke inkosi wami eminyango wathi awuboni yini ngibuka lapha phesheya kwaNgcolosi ngibona abantu bemba ipipe lamanzi elizosasusa amanzi ngale komkhambathini lwayisithikwi wathi noma ngasekho emhlabeni lento iyakwenzeka kwaphela amashumamane eminyaka uShembe ekhotheme lenziwe leli pipe enkhulumayo inqamla kaNgcolosi lilo ungena eThekwini isuka eNiklidem uthi kule ndoda ephumela kuyena eminyango uthi konje wena ukaniwe yini uthi hayi inkosi angakana uthi hawo kakanwa uthi uzakanwa uthi sikuseduze ngimengana uthi kanwa ke ngoba khona engifuna ukusho kuwe yasigana lemuntu uthi ke lalela masuganiwe wena umngakho uyothi beqala ukuzibula uyothola abafana bamawele ngikhuluma ngoNkulunkulu emhlabeni manazana yothi beqala ukuthola abantwana athola amawele babafana inyanga edlule ikhuluma kaningi lenda
yothola abantwana ababili abafana. Uma ephinda futhi ekhulela umkakho uyophinda futhi athola abantwana ababili abafana. Ukhona Mthembu wathi ngiyezwa ba. Angazi ngoba ayikholwa indlela. Uthi mayiphinda futhi kwesithathu ekhulelwa umkakho uyophinda athola abantwana ababili abafana. Ithi nyanga izolo mayikhuluma le ndaba ithi ngiyabazi labo bafana. Babili ithi emva kwalokho ngasaphinda abathola abanye. Umuntu onjani lo? Bese ngathi uShembe uNkulunkulu. Sisho uNkulunkulu owubani kanti? Nkosi busise nikuzwile. Amen.